Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida wa Amerika Joe Biden mu kanya kari imbere arageza ijambo ku baturage b'igihugu cye ku nshuro ya mbere mu ruhame nyuma yaho Donald Trump yongeye gutorerwa kuyobora igihugu. Leta ya Australia iravuga ko igiye gushyiraho amategeko ya mbere ku isi abuza abana bari munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Igipolisi muri Mozambique cyitabaje ibyuka biryana mu maso na grenade zitica ku bantu babarirwa mu magana bigaragambyaga mu murwa mukuru Maputo nyuma y'amatora atavugwaho rumwe yo mu kwezi gushize. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane, turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11. Reka duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida w'icyo gihugu Joe Biden mu kanya kari imbere arageza ijambo ku baturage b'igihugu cye ku nshuro ya mbere mu ruhame nyuma yaho Donald Trump yongeye gutorerwa kuyobora igihugu. Bibaye mu gihe mu ishyaka ry'abademokrate bari mu gutungana gatoki bashakisha impamvu umukandida waryo Kamala Harris yatsinzwe nabi cyane. Biteganijwe ko ijambo rya perezida riza kwibanda ku buryo yasezeranije abaturage ko ubutegetsi buzahanahanwa mu buryo butagoranye, bitandukanye n'ibyabaye nyuma y'amatora yo muri 2020 igihe bwana Trump yangaga kwemera ko yatsinzwe. Kuwa gatatu bwana Biden yavuganye n'umugiye kumusimbura kandi hateganijwe umubonano hagati yabo mu biro bya White House. Hagati aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko umubano hagati y'Uburayi na Amerika utagombye guhagarara nyuma y'itorwa rya Donald Trump. Bwana Zelensky yaragiye kwitabira inama ku mutekano w'Uburayi muri Hongiriya, aho umubano hagati y'Uburayi na Amerika uri hejuru ku murongo bigomba kwigwa. Donald Trump anenga cyane umuryango wo gutabarana wa OTAN n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, kandi yavuze yamamaza ko ashobora kurangiza intambara yo muri Ukraine mu gihe cy'umunsi umwe gusa. Perezida w'Ubufaransa we Emmanuel Macron yavuze ko igihe kigeze kugira ngo Uburayi bwiyandikire amateka yabwo. Minisitiri w'intebe wa Polonye Donald Tusk we yatanze impuruza ko intsinzi ya Donald Trump izagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'Uburayi, ariko yivugiye ko adashobora ubungubu kumenya izo ngaruka izarizo. Donald Tusk nawe yavugaga ari mu kwitegura gufata indege yerekeza i Budapest muri Hongiriya mu nama y'umuryango umwe bw'Uburayi, aho ubutegetsi bwa Trump buri imbere biri hejuru ku murongo w'ibyigwa. Ni inkuru ya Paul Moss mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Polonye yigaragaza nk'ifitanye imibanire myiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi na minisitiri w'intebe wayo Donald Tusk agashimangira ko hari igihe yavugaga rumwe na Donald Trump. Gusa bwana Tusk asobanura perezida utegerejwe wa Amerika nk'umufatanyabikorwa usaba byinshi kandi wifashisha intwaro ye yo guhindagurika haba ku nshuti cyangwa se abanzi. Kuri we ngo byari byoroshye ubu kumenya aho ibintu byerekeza, cyane cyane ku birebana n'ibibazo by'umutekano. Amateka yageneye Polonye impamvu zumvikana zo gutinya Uburusiya. Ntibitunguranye kuba abayobozi bayo bikanga ukuza ku butegetsi kwa Donald Trump, wavuze igihe kimwe ko Vladimir Putin yagaragaje ubuhanga atera Ukraine. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko intsinzi ya Donald Trump mu matora ya perezida muri Amerika ntacyo izahindura kuri Teheran, kubera ko ishyira imbere kunoza umubano n'ibihugu bituranye byiganje mu idini ya Isilamu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran mbere yaho yari yavuze ko amahinduka mu buyobozi bwa Amerika azaha amahirwe Amerika yo kongera gusuzuma icyo yise politiki mbi zo mu gihe cyashize. Kuri manda ya mbere ya Trump, Amerika yishe umukuru w'igisi
igisirikare gishinzwe kurinda inzego z'ubuyobozi muri Iran kandi inivana mu masezerano mpuzamahanga ahuza Iran n'amahanga, amasezerano harebana na gahunda y'ingufu za nucleaire y'iki gihugu. Ibihugu iyo nkuru twayigarukaho mu kanya. Reka dukomereze muri Australia, aho leta y'icyo gihugu ivuga ko igiye gushyiraho amategeko ya mbere ku isi abuza abana bari munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Minisitiri w'Intebe Anthony Albanese yavuze ko harimo gutegurwa ayo mategeko hifashishijwe inama hitangwa n'imbuga nkoranyambaga kandi ko agamije kugabanya ingaruka mbi imbuga nkoranyambaga zigira ku bana. Biteganijwe ko aya mategeko leta izayashyikiriza inteko nshinga mategeko muri uku kwezi. Ni inkuru ya Katie Watson magezwaho na Siriake Muhawe nayo. Umushikiranganje wa mbere Anthony Albanese avuga ko azanye iryo tegeko ku bavyeyi aboco kimwe nawe bataye umutima uhagaze n'umutekano w'abana kuri internet. Amategeko mashasha avuga ko kuja ku mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok na X bizoba bibujijwe ku mwana wari we wese adashikana imyaka 16. Igikomeye cyane nuko atamwana numwe azoba arekuriwe gutezurirwa naho yoba yavyemerewe n'abavyeyi. Nta bihano bizotangwa ku bana bato canke ku bavyeyi babo banyene mbuga hwaniro ne bazokwerekana ko bafashe ingingo mu kubuza kuzijako. Mu gihe iryo tegeko ryo kwemezwa bizosaba amezi 12 kugira ritangure kuja mu ngiro. Haraba ariko baranebagura iyo nteguro y'itegeko, aho abahinga bagabisha ko kubuza abana kuja ku mbuga hwaniro bituma gusa bacerwa kuzijako ariko ataco rifasha ku mutekano wabo ku mbuga. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Reka noneho tujye muri Gaza, aho urwego rushinzwe umutekano w'abanyagihugu muri Gaza ruvuga ko abantu 12 bahitanywe n'igitero cyo mu kirere cya Israeli. Ruvuga ko ishuri ricumbikiye abantu bavuye mu byabo riri ahitwa Al-Shati ryarashweho, abandi benshi bivuga ko bakomerekejwe n'icyo gitero mu majyaruguru ya Gaza. Igisirikare cya Israeli cyasabye abantu guhunga bava mu turere tuhegereye, kibaburira ko habakora iterabwoba bari mu kurasa ibisasu bya rokete. Umuvugizi w'icyo gisirikare yabwiye abaturage guhungira mu majyepfo kugira ngo bikingire umutekano. Tujye noneho muri Mozambique, aho igipolisi muri icyo gihugu cyitabaje ibyuka biryana mu maso na grenade zitica ku bantu babarirwa mu magana bigaragambyaga mu murwa mukuru Maputo nyuma y'amatora atavugaho rumwe yo mu kwezi gushize. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yavuze ko byibuze abantu batari munsi ya 18 bamaze kwicwa kuva imyigaragambyo yatangira. Ni inkuru ya Nomusa Maseko mugezwaho na Ivete Kabatese. Abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze iminsi 7 bigaragambya bavuga ko amatora yaranzwe n'uburiganya. Ishaka Frelimo riri ku butegetsi muri Mozambique kuva mu 1975 ryatangaje ko ryo ryatsinze, nubwo imyanzuro y'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'indorerezi z'Uburayi na Amerika yemeza ko amatora ataranzwe n'ukuri kandi ko byavuyemo byari byahinduwe. Iryo shaka kandi ryashinjwe uburiganya mu ikusanyamajwi ryabanje, ariko ryo ryakomeje kubihakana inshuro nyinshi. Umupaka wa Lebombo uhuza Mozambique na Afrika y'Epfo wongeye urafungwa kugira ngo birinde ko imyigaragambyo itarenga icyo gihugu. Hagati aho urugaga rw'abanyamategeko muri Mozambique rwagira inama Perezida Philippe Nyusi gutangiza ibiganiro birimo kuri n'abantu bose bireba, harimo n'uwahoze ari kandida Perezida Venancio Mondlane. Ibihugu 9 byo muri Afrika bigiye kuronswa hafi miliyoni w'incansho z'ibihara by'inkende cyangwa mpox. Iyo ndwara imaze igihe ivugwa cyane mu bihugu by'akarere na cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ariko muri ibyo bihugu bigiye kuronswa izo cansho Burundi ntiburimo. Ariko urwego rwishira hamwe rya Afrika rwo kurwanya indwara muri Afrika rwitwa CDC ruvuga ko ibiganiro bigeze kure n'abategetsi b'u Burundi kugira icyo gihugu naco gihabwe incansho. Ni inkuru ya Prime ndi ku magenge i Nairobi.
Izo ncanco zo gukinga indwara mpox canke ibihara vy'inkende zigiye guhabwa ibihugu vya Centrafrique, Cote d'Ivoire, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Liberia, Nigeria, u Rwanda, Afrika y'Epfo na Uganda. Kongo hari nayo imaze kugaragaramwo abamaze kwandura benshi kurusha handi, niyo izoronswa nyinshi zingana na 85% izizotangwa zose. Bigereranywa yuko umwe ku bantu 5 bamaze kwandura mpox muri Afrika yose ari uwo muri Kongo. Ibihugu 19 vyo muri Afrika nivyo bimaze kumenyekana yuko vyabayemwo abanduye mpox, bose hamwe bashika hafi ibihumbi 11,150 na 53 imaze kwica. Kongo yonyene ikaba imaze kugaragaramwo abarenga ibihumbi 8,600 banduye, hagakurikira Uburundi ku bantu 1,726 na Uganda 359. Ariko Uburundi bukaba butari muri ivyo bihugu bigiye kuronswa incanco. Mu kiganiro urwego rwa Afrika rwo kurwanya indwara rutanga burindwi, habajijwe rero ikibazo c'igituma Uburundi butari mu bihugu vyaronkejwe incanco kandi buri muri 2 vya mbere bifise igitigiri kinini c'abamaze kwandura. Umwe mu bategetsi b'ico kigo, muganga Angashi Ngongo, yasiguye ko Burundi butibagiwe, ariko ko hari ivyo bari bakiriko baravugana n'abategetsi b'ico gihugu kugira ngo incanco zirungikweyo, naho atavuga ibibazo bikiriko biratorerwa inyishu ivyo ari vyo. Mu Burundi twaragize ibiganiro n'abo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, nibaza ko ibiganiro biteye kure niko novuga. Hariho ibintu bitari bike bigikenewe gutorerwa inyishu no gutomora neza hashingiwe ku kungene ibintu vyifashe mu Burundi ubwaho. Uko bigaragara ivyo bintu byose biriko biratorerwa umutubu. Turizeye ko mu ndwi ziri imbere tuzoronka inyishu nziza zivuye mu Burundi zotuma turungikayo izo ncanco. Novuga ko ibintu byose biriko biraja mu buryo ubu, twizeye ko mu ndwi imwe canke ziri imbere abarundi nabo bazoba batanguye guterwa incanco. Ikizwi nuko bene izo ncanco zisaba kuba hari ubuhinga butari buke bwo kuzibika no kuzitwara gushika aho ziterwa abazigenewe, kandi igihugu kikerekana ko citeguriye kuzakira. Mu Budage nyuma yaho ihuriro ryari rigize leta risenyukiye ejo kuwa gatatu nimugoroba, ubu hari amajwi menshi hari gusaba inteko nshinga amategeko ko ikora itora ryo kwemeza niba hahita hahamagazwa amatora vuba muri uyu mwaka aho kuba mu kwezi kwa 9 ku mwaka utaha uko byari biteganijwe. Ihuriro ry'amashyaka 3 yaragize leta ya Olaf Scholz ryacitsemo ibice kuko ritashoboye kumvikana kukongera gufata ideni ryo gutuma ingengo y'imari igerwaho. Ni inkuru ya Damien McGuinness mugezweho na Fenega Kwaya. Ubu byagiye hagaragara ko Budage bugiye guhamagaza amatora vuba, gusa ntiharamenyekana igihe bizabera. Umukuru wa leta Olaf Scholz arifuza yuko amatora azaba mu kwezi kwa 3 ku mwaka utaha. Kugeza icyo gihe rero, ubwo akaba ayoboye leta igizwe na banyamuke, leta izaba igendera ku buryo ishyaka bahanganye ry'abakonservateri rizajya rigena imigambi mishya. Ariko umukuru w'ishyaka ry'abakonservateri Friedrich Merz we yavuze yuko Ubudage bukeneye leta ikora neza mbere y'icyo gihe, maze asaba yuko haba amatora vuba bishoboka. Hari impungenge z'uko ibi biri kuba biza guhungabanya politike yo mu mutima w'Uburayi, kandi nyamara Uburayi muri iki gihe bwari bukeneye kuba hamwe. Gusa hari n'ikindi gitekerezo kivuga yuko uku kutumvikana mu ihuriro rigize leta y'Ubudage ngo ryari ikibazo, ku buryo rero guhamagaza amatora vuba byaba igisubizo. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Buno ni umwanya w'ikinamico Urunana. Amakimbirane yo kwa Ruremesha na Tanazi yakemutse. Hagati aho inkuru nziza kuri Nadine n'Urunana. Ese niba ibyo mukorera bitakunyuze wamushyiriye nyina? Hari aho yagiye ntahari? Ariko ndamushyira nyina kubera iki? Kandi mpari ndise. Ndemezo n'umwana wanjye agomba kwicara ahangaha akabana n'abakuru be n'abashikiri. Niba ari uko bimeze rero, kura amaboko mu mufuka ukorera umwana wawe. Ntabwo nzajya nirirwa ncikira amaboko abana banjye ngo nyacikire n'abana Dini.
iyo mpashye se mpahira bamwe abandi nkabareka. ese uretse n'ibyo ko n'ibyo uhaha ntabyo mbona ubundi guhaha birahagije igihe ubyuka mu gitondo umutekera igikoma saa sita umutekera ibyo kurya nijoro wibuke gutaha kare umwuhagire umumesere niba atari ibyo rero ntuzatekereza ko Nyiramariza ndi umuboyi wa Nadina. ariko Nyiramari hari ujya utekereza ko hari igihe kizagera ukaba umugabo nkaba umugore muri uru rugo? ibyo se ndabikubwiye. ntubimbwe ariko nibyo ushaka kuvuga. ni akazi kawe. nakumvise urashaka kwigira umugabo muri uru rugo. nzahora ndi umugabo mu rugo rwanjye nawe uba umugore. ahubwo iyo aba wabimenyaga ko uri umugabo ugakora inshingano z'abagabo. ariko wa mugore we ako gasuzuguro ugakura hehe? kahise nta soni uratinyuka ukambwira ngo sindi umugabo? hewe simpakanye ko uri umugabo, mvuze ko nkora inshingano zawe n'izanjye kandi ndi umugore ntari umugabo. ngaho niba mbeshya nyomoza ceceka aho ngaho mbanze nitabe umpamagara. dore wigeze iradiyo iyo utametse uravuga ntujye uceceka. komera Rureme. komera Stefano we. umboneye kirakasa kumpamagaye muri iki gitondo? si ikiraka ariko nyine ngufite icupa rya nimugoroba. ngaho se bivuga neza Rureme, ni icupa rya rubanza kisera? nashakaga ko nimugoroba twaza kwicara ahantu rwose tugasangira agacupa nsaba imbabazi umuturanyi wanjye Atanazi, kuko rwose namubekeye nkamuharabika. sinzi rero niba uza kuboneka tukarisangira da. ya baba Rureme, koko nawe uri umuntu w'umugabo urabaza niba padiri ari umugatolika? uragiye se nye? sindagenda ariko mu kanya ndaba ngiye mama. kagakoshwa se ugafata iwuhe mwanzuro we? Reya se iryo shyano ryoka reye ubusa ko nasanze atari wenyine ra. afite ikipe nini muri inyuma mama. muriye mu mugambi we mubisha se wo kuguhemukira cyane rwose. burya Sori ntabwo niwe umuhagarikiye muri byose. Sori n'uyu mukobwa Tadeyo cyane. uriya mukuru wa Budensiyana rwose bari kumwe agatoki ku kandi mu mugambi wo kuntwara Chris. ariko se bure kuko ririya shyano ry'umugore narigize ntemwuka byaramwe. mama najyaga ngerageza kubaha abantu banduta, ariko kuri iyi nshuro ngiye gushira isoni nihaniza umugore witwa Sorina. umva uzamubwiza ukuri rwose umubwire ko utarya kwa Tadeyo di, maze umwiyeme ku mugaragaro rubanda rwose rwumva. mundekere ndamwibikiye mama. Sorina yantondagiye ndamwihorera ariko amaze gukabya pe. ndashaka kuzamuhamagara nkamubwira amagambo 2 cyangwa 3 atakumva nkamureka. bizaciraho se ko nanjye nzamwongeraho 3 cyangwa 4 nkamukurugutura kugeza ashyize ubwenge ku gihe. nye kuvuga idahiye ubundi abavuga iki yagiye avuga urubyaro rwe ko rufite. umva ni ishyari rimukoresha mama. rizamwica rero disi, kuko ibyo akora byose ni hahandi umugisha w'umuntu ntaho ujya ujya. urumva ibyo yavuga byose ntacyo bizatanga pe. ibyo yakoze byose tuturere uzamwegukana ubundi yiyahure. icyo kora mama iyo uvuze ibyo kwegukana Chris ibyo ubwo babura ntawe. ariko mugutaha iki? nukuri mba numva mu nda hatitirimo. ubuzima se ko butakoroheye Nadi? najya neze mudogo mwanya nabwisazemo ntabihamagaye. aha nta kundi ni ukwihangana, ariko noneho tugufitiye inkuru nziza Nadi. inkuru nziza Nadi nibwo yabatetse kuko mukabyaramo. Nadi karama dufatanije n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze twakuboneye inzu. inzu ubu rwose ubuyobozi bw'umurenge bwakuboneye inzu yo kugukodeshereza. yewe we none reka mfashe utuntu twajya muri aka gafuka duhite tujyanirana. nimuke se? nimuke rwose. ubuse nakongera kureba muri iki gihugu kandi nabonye inzu yo kubamo. Nadi uraba wihanganye gake. nyirayo hari utwo bamubwiye agomba kubanza gutunganya mbere y'uko uyijyamo. nk'umusarani yari atarashyiraho urugi hariho akantu k'akenda gusa. nashaka urugero rekera ako kenda karampagije. oya umusarani tugira mu ngo zacu ugomba kuba wujuje ibyangombwa. umusarani usakaye ukinze neza ufite inkuta zikurungiye ufite uburebure bw'umwobo buhagije kandi woroshye kuwukorera isuku. ubu yazabiragiza ryari ngo nzahite nyijyamo. humura tuzakubwira nimara gutungana. ariko Imana ni nziza we. mana yanjye nagushima gute koko. nibyo Imana ni nziza ariko burya cyane cyane gakunda abana kurushaho. ubu ntugire ngo warinde impamvu yatumye ubuvugizi bwacu bwarumvikanye n'uko utwite. Nadi karama twararebye tubona umubyeyi utwite ntabwo yakomeza kuba ahantu nk'aha ngo uwo mwana azavuka afite ubuzima buzima. urumva noneho tubivuze ku murenge rero baratwumva.
bati uwo mubyeyi rwose akwiye kuba ahantu hadashyira ubuzima bwe n'ubwo atwite mu kaga. ubu se ndabashimira ni kuko mudogo mujyana ni ukuri sinabona uko mbashimira pe kuko ibyo munkoreye birandenze. Shima leta rero ishyiraho gahunda zo kwita ku batishoboye kugira ngo babashe kugira aho bivana bagire n'aho bigeze. kandi nk'uko Alphonse abikubwira ugaharanira kureba ko ubwo waguhaye inzu yo kubamo byibuze nawe wajya ubasha kwibonera icyo kurya nk'umugore utwite. oya ahubwo umujyana ongeraho ko agomba kwibuka ko atazahora akodesherezwa, akwiriye gushaka uko nayo iminsi iri imbere yazaba yikodeshereza cyangwa se akaniyubakira iyo nzu. mwatugeranya gute na Pascal rwose na mukobwa ashaka nuko aho bakeneye ariko wagira ngo nimwe mwagiye muragaruka namwe ntimugasebanye rwose. urwenya ni kimwe kwizihirwa ni kimwe kuririmba umva yewe ni mwebwe neza rwose ntuhakane bushoboka. oya Stefa none se Pascal uretse kuvuza ingoma wenda no kubyina ateze amaboko ikindi ashoboye ni iki? nyumvire ariko bushoboka niba wumva mpiga baretse tukazategura irushanwa ubundi rwose yaba ari kamarampaka. noneho rero mureke ducecunga tuya twumvikanye. twamyoye twabyinnye rwose Pascal na mukobwa jana badususurukije ariko nimureke nanone tunavuge gakeya ku cyatumye duterana dutya. cyane rwose tugomba kumenya impamvu twanyoye izi nzoga kuko burya nta nzoga zitagira ijambo. ijambo ry'izi nzoga rero ni ibyo gusaba imbabazi. imbabazi rwose ngewe Ruremeye Gaspard ndasaba imbabazi umuvandimwe wanjye rwose atanaze kubwo kumwandagaza tumwita umurozi kandi ataruka rwose. ntacyo kora haryaho mwarahemutse ngira ngo murabizi cyangwa se mwaranabyumvise narwaje n'umuryango wanjye wishyiramo umuryango wa Tanazi tubita abarozi ngo nibo baturogeye rwose inka ariko rero nyuma biza kugaragara ko twababeshyiraga rwose inka yacu yazize amashashi yariye. nimpama yamugomba nakubabarira imbabazi rwose niba ugize ubutwari bwo kumusaba imbabazi usabye imbabazi arazihabwa rwose nawe kandi nawe nk'umuntu w'umugabo umva nakubabarira dukomeze twinywere. urabivuga iki Rureme karame waransebeje ndababara ariko ntabwo ndi umuntu ukomeza ibintu imbabazi rwose kuva wemera ikosa kandi ukaba uvuga ko utazarisubira nta mpamvu yo kukwima imbabazi. mbabwije ukuri iyo nza kuba ntariyumvamo ko natanga imbabazi nta nubwo mba nemeye kuza ngo dusangire inzoga. kuba nemeye kuza rero nuko natanze imbabazi kandi nkaba niteguye gukomeza kubana neza n'umuvandimwe wanjye Ruremeye. ariko se murankundira amasaha akantu kamwe dusaba ko dufite ariko nubwo wumva iyo nzu yanjye hari utwo batiri gutunganya mwanyemera mukajya kuyinyereka byibuze nkayisura. ibyo numva ntacyo bitwaye kujya kuyikwereka nta kibazo kirimo. ni ukuri mwaba mungire neza pe ndi kwibaza niba ifite inzugi ikagira amadirishya ku buryo ntamizongera kunjya nkumva sindi kubishyikira neza rwose mumbwire ni ukuri. ariko hari icyo bagiye kukubaza na de kijyanye n'iki se mujyana? ushize ubweruka kwa muganga bakubwiye ko ufite ikibazo cy'amaraso make ndakubwira ntigenda wihite urya indyo yuzuye ubusa bimeze bite? ndaba nyine ndagerageza mu bushobozi bwanjye buke mujyana niba mbonye ibyo bijumba nkashaka n'udushyimbo wenda na twa dodo nkajugunyamo nkarya nkasunika iminsi. urya ibijumba n'ibishyimbo na dodo bya buri munsi se? none se ko ari ugushakashaka mudugudu uragira ngo ndye inyama ntazifitiye ubushobozi? ushobora kutarya izo nyama ariko ukazisimbuza ibindi bikomoka ku matungo. ndabizi mwarabimbwiye ko ibikomoka ku matungo ari byiza cyane nk'umugore utwite ndetse no kuwonsa ariko nyine namwe murabizi buriya mubyize muko ntakaba atagize pe. ibinini baguhaye se urabinywa neza? bimwe bya fese biriya nyine babahaye bibongerera amaraso. ukuri mujya sinakwirirwa nkubeshya rwose natinye kubinywa pe. wabitinye iki se ko bitarura? urumva ngewe rwose n'ubusanzwe ntinye ibinini cyane n'iyo ndwaye mbinywa ari intambara nk'ubu ntarwaye rero kugira ngo mbone imbaraga zo kujya kubinywa ntabwo biba byoroshye. kuko ari amakosa akomeye cyane na de ntabwo uzi ko biriya binini ari byiza ku bagore batwite kuko bibongerera amaraso bikanarinda n'umwana kuvukana ubumuga bigatuma akura neza akiri mu nda. niko na de ibyo mudugudu akubwiye hari umunsi abajyanama b'ubuzima n'abaganga batabivuga
dusiba kukubwira tuti nyabuna umugore utwite igihe kwa muganga waguhaye ibinini bya feri binywa uko bikwiriye kuko bikongerera amaraso bikarinda umwana kuvukana ubumuga bigatuma akura neza akiri mu nda. ariko hari amakuru udaherutse kumpa di yerekeranye n'iki se? kwa titirere bimeze bite na n'ubu nta kintu urageraho? ko bimeze neza ra ndahera se ubu se rumari nk'uwamaze kumuha isinde? anyesi rwose ntabwo akiri mu banteye ubwoba. reka none se ko titirere asigaye agira aniverisere n'isi nyarurembo nkaba ari ngewe ujya kuyizihiza ngenyine. wawu iriya rumari nkwe ku mugani wawe ko itandusha ubwiza ubu urumva yankanga biturutse izi telefone yawe isana mu nzu. uzi ko ariyo we? reka ndebe uwo ari we. cyore uyu munyagwa ntazapfa vuba. uzi ko ari wo mpamagaye we? arakubaza iki se ko nta gahunda mugira nawe? umbaze nkubaze. ceceka numva ibyo ambwira ye ceceka. alo wiriwe sori. wiriwe neza nye. amakuru se ko mbona umpamagaye bwije? hari icyo nshaka kukubwira. yego kandi numvaga nakikubwira nzi neza ko aya masaha watashye wageze mu rugo nawe utuje. nta kibazo rwose nguteze amatwi. sori urabizi neza ndakubaha uri umuntu mukuru ariko wihangane nkubwire iki kintu kimwe nubwo cyasohoka nkaho rwose kirimo agasuzuguro unyihanganire. sori ndakwiyamye. uti ngo icyanye uranyiyama se nakugize ntemuko? sori umaze igihe kinini cyane wivanga mu by'urukundo rwanjye. nta kintu mfana nawe. uwo musore untereta si musaza wawe nta naho umuzi. ndakwiyamye nta mahoro nkundane n'uwo nahisemo nashatse kuko si ugena ababeranye n'abataberanye. nkwiyame mugore nkwiyame. cyakora uko warezwe urigaragaje. reka njye nkurusha ikinyabupfura nkubaze nitonze. urambwira ngo nkubuza abagutereta ndabakubuza ngo banterete cyangwa ndabakubuza ngo baterete umwana wanjye? ibyo si urubanza sori. ibyo wiri kuvuga nawe urabizi. nawe wiri gushimagiza ngo ni ba misi nyarurembo nawe urabazi. njye icyo nakubwiye nizere ko wacyumvise. none se muko ko numva ushaka kunyikorera niba uwo musore ugutereta yararebye uwo misi nyarurembo akabona ni umwana mwiza utemba itoto rikamwibagiza rumari nkwi nkawe yabaye amakosa yanjye cyangwa? ibyo bigambo byose se nyuma yuko ari wowe wirirwa ubihuragura ahantu hose hirya no hino. yego ko nakuretse ugira ngo njyewe sinzi kuvuga. urinda kurara unshingaho umvugaho ubusa. ni njyewe wagutandukanyije na Semana? hanyuma si umuzanye ko mu byo nakwihanangirije iryo zina ntigeze ndisohora urizanye ute? yewe ugiye kwigaragaza inyarurembo ahubwo ugize ikibazo se ko mvuze Semana cyangwa uhise umukumbura? ese ubundi birirwa urwanira umugabo n'abana ubyaye kuki? wasanze Semana mugafatanya kurera umwana wanyu Rupezi ko amaze kungana na Leya muri kurwanira umugabo? Agnes agiye gukora iki nyuma y'izi nkuru za Sorina? Uwisiboneye imitego iri mu rukundo rwe na Christian yayisimbuka ati. naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane. Akombere kubasezeraho nababwira ko Perezida wa Amerika Joe Biden amaze kugeza mu kanya kashize ijambo ku baturage b'igihugu cye ku nshuro ya mbere mu ruhame nyuma yaho Donald Trump yongeye gutorerwa kuyobora igihugu. Bwana Biden yasezeranije abaturage b'igihugu cye ku butegetsi bugiye guhanahanwa mu mahoro no mwituze
mukaba muzi ko Biden azaguma ku butegetsi kugeza hagati mu kwezi kwa mbere. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuzamiryango. Muramukiho.